Kahinyotrap Aceh People's Council, Mountain Road Circle, lambat Kahinyotrap National Youth Front, HNYF, Nong Trai Zone, haka light regular arjar arpun riu kala lej bon jurep ya kasurok kendo, kabla shna klam da shai, haka nuka skim, kabadai na kasnong ladong dai, shawa riangken. Kani kasurok kendo kadan ya kalenter kaba South Point R riu not kilometer, badan kabenta bala shna da skim naka MGNREGA, haki por bala dam. Uba wireless tersa Presiden ke HAPC Mountain Road Circle ulaong balalap bagajingsna ya ki muri kinala kimlong katkom ka DPR. Susu laong bau MLA ke Mountain Road uba Methodist Dekar ulawanra projek surok rong hakate ke mangtingka ka balai kelur San Paulak kat bau ba Remington G Moment MLA ke Ram Rajer ngampan ulawanra da ke projek surok kendo ka badai katjo ka mangtingka. Katkum ka jing ut jong ki pajba nong song jong kadong nong trai baru kawai kawai ni kum kaseng ni layo ban lej simkia ban lej jurip hi da la jong ki khmat ni lap sisya ya ka jing trai torti jong u kontraktor nadu ki nala ki muri karbat bat ki kenro ba kim long kiba biang bat katkum ka DPR bangi layo pediang naka office jong PWD Mountain Road subdivision hakaba yadai bat ka jingsna ya kanika surok nalang nongdai sewa rengken bangi layo pediang ya ka DPR naka office jong u PWD na Mountain Road subdivision hakaba akabaya day bat ka jingsna ya kasurok ma langdong day siya wa rengkin do katkum ka DPR kamuri ka don ka dai teli ngai ngilap mengi ki snatang santeli ngai nalor kini san teli ki bala diap sna kini ki weipat tiba dangsa katsau teli pat kija syai ni kum kaseng ni dawa bansna biang ya kine kiba tangsa khatsau teliru khamtam kinala ru dai bantri biang namar menta kadai ka por tlang hanrei ndala poi liur pat ki pajba kin sa simjing hak bayadai bat kaneka nalaro namar ni kum kaseng ngilai simkia ban pej ya kaneka surok akabaya day katkum ka DPR ki bangilayo na ka office jong u PWD subdivision jong ka Mountain Road subdivision nilayo ba ka estimate hangne ka don like lur san polak handrai ka jingsna pad ya kani ka surok kam ya day ai but ni kum kaseng ni skokya ba hakaba ni pej ya ka rukom sna jong kani ka surok bat kani ka DPR namar katkum ka estimate bat ka jingsna jo kani ka surok kam ya dei hai ro bangi kum kaseng ngi dawa ban ladala ngi dawa ya kontraktor ba in pajbiang ban snabiang ya kani ka surok lada dei ya ki nala lane ya ki dei ki muriru ki dei ban sna nang ta sa ya ki ya kani kamtam ya ka formauling ya kani ka formauling ya kani ka wa formauling ingi kum kaseng i dawa badai bansna daka sisi karbat daka sisi karbat umdai kum ka bansna daka muri kum kane namar kum ka jingmang ka iya ka bansna ya kani ka jingking dane ka sisi karbat la mang lepa hadu kumba ciklur arpu kalaktam Reker kum ka jingsna yong ki kisnatang arteli kisnatang ya ka wa randi bat ya ka wa porsuba kabingi saikot nasionisa kadong mo pre jongi ni dawaru yu MLA jongi MLA badan burom arji momen daiban ai da karong haka jingsisa namaru kum ka estimate la daiban la ban siang da karong ro dai nak takadaw bangi kum ka seng nilayo ya ka DPR jong ka Mountain Road ro jong ka Mountain Road da lengba da ka jingwan ra jong u MLA badan burong barit mitho kum ka estimate kalong ka kajuhi ka like lor san polak but
Kane ka surok ke jongi nang neru ke bawan ra do arji momen ru ka don lay klu sampolak hanrai ubar mitho ule daka black topping hanrai balai pat yengi hangne ki ai dang tang daka ne ka surok hendo. Habatin, pej bahagi kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.